U bioskopskoj sali u Zlotu održan je zbor građana zbog izgradnje mini hidroelektrana na Zlotskoj reci. Meštani Zlota, Sumrakovca, Valakonja i Šarbanovca, na čije će se živote i rad negativno odraziti izgradnja pomenutih postrojenja, poslali su poruku sa ovog skupa nadležnima da pravovremeno reaguju i ne dozvole početak gradnje, podsjećajući da šteta nastala zbog malih hidroelektrana može biti ogromna. Meštani Zlota, Sumrakovca, Valakonja i Šarbanovca, koji su direktno pogođeni eventualnom izgradnjom mini hidroelektrana, nisu upoznati sa planom izgradnje ovih postrojenja. Kako kažu, niko sa njima o tome nije razgovarao, niti im je neko predočio kakve će posljedice kasnije nastati ukoliko se njihova saznanja obistine i reka se usled procesa izgradnje izmesti iz svog korita i kroz određene cevi se vode dovede do samog pogona. Mi meštani i vlasnici okolnih imanja ovde u ovom potezu smo zatečeni jer nemamo nikakve informacije šta se ovde u stvari dešava. Samo smo jednog dana kad smo došli ovde zatekli mehanizaciju. To su uglavnom bili neki kamioni, paraćinske registracije, subotičke registracije. Nismo mogli da dobijemo nikakve detaljne informacije. Rekli su nam samo da ruše i da će krenuti nešto da se gradi, ali nam nisu rekli kada i šta. Mi sumnjamo da je u pitanju mini hidroelektrana, pošto se na ovom mestu već je nalazila jedna takva, ali to je bilo u nekom vremenu kada je stvarno bilo potrebno da se obezbedi struja za selo i za okolne ove zaseoke i to je nešto što je funkcionisalo tako što je jedan deo reke bio samo preusmeren ka toj elektrani i na taj način su se pokretale turbine. Sada, kako stvari stoje, ovde će da ide cevovod, jedno 2 kilometara reke će da se stavi u cev i nama će praktično jedno 2 kilometara reke ovde, najplodnije zemlje će biti ugroženo, znači nećemo imati vodu za polevanje. Biljni i životinjski svet će izumreti jer pastrvka neće moći da ide u gornji tok da se mresti. I jednostavno svo ovo imanje nam je obezvređeno ovde. Znači mi bez vode ovde nemamo svrhe šta da radimo. Znači niti da se stavljamo bilo kakve useve, da sejemo, voćnjaci će nam propasti. Ne postoji nijedna reka na kojoj je izgrađena mini hidroelektrana gde je živi svet opstao. Taj ispust i ta minimalna količina vode koju oni ostavljaju nije dovoljna za... Nema dovoljno kiseonika i ništa živo ne može tu da ostane. To su zabarci, to je ekstremno ružna stvar. U Zlotskoj reci obitava čista potočna pastrvka. Jedinstvena pa mogu reći u Srbiji, pošto sam ja neko ko je prepecao bukvalno celu Srbiju, ovakve ribe nema nigde. Ona je čista, u našoj reci riba nije dodavana, znači nije poribljavana. Zadnje poribljavanja su bila 70. godina, krajem 70. godina prošlog veka već. Znači sva riba je tu rođena, sva riba je apsolutno divlja, fantastična, prelepa. O šteti koja može nastati zbog malih hidroelektrana u Srbiji već neko vreme unazad glasno govore ekolozi, profesori prirodnih nauka i drugi stručnjaci. O tome je bilo reči i na zboru građana koji je održan u Zlotu i koji je okupio više od 200 meštana ovog sela, ali i okolnih seoskih mesnih zajednica, u čijim će atarima biti izgrađene mini hidrocentrale. Na teritoriji Zlota i Sumrakovca, na teritoriji od izvorišta do ušća Zlotske reke, po našim saznanjima planira se izgradnja 5 mini hidroelektrana. Zlotska izvorišta su na početku ili na kraju Zlotskog kanjona, a to je prirodno bogatstvo koje je zaštićeno od strane države i ovoga puta se postavlja pitanje, ako je kanjon zaštićen, ako je deo planine zaštićen, zašto nije zaštićena i Zlotska reka? I čija je to ideja da se na ovaj način direktno ugrozi biljni i životinjski svet, a samim tim i stanovništvo Zlota, Sumrakovca, Boljevca, Podgorca, Bogovine, Šarbanovca i da se na taj način spreči razvoj poljoprivrede, spreči opstanak na selu. Moramo da sprečimo izgradnju po svaku cenu i današnji zbor pokazuje da postoji jedinstvo i da je tu bilo dosta ljudi iz Zlota, i Sumrakovca i Šarbanovca i mi ćemo našu priču nastaviti po cenu da uđemo i u sukob sa izvođačima radova, ne u sukob fizički, ali ćemo ući u sukob na taj način što ćemo
blokirati radove, blokirati puteve, blokirati mostove. Jednostavno nećemo dozvoliti ni po koju cenu da se ova prirodna lepota i ova naša i Božja stvar, Božja lepota da se na bilo koji način uništi. Koja je poruka poslata sa ovog skupa i koji su dalji koraci koje ćete vi preduzeti? Mi smo danas poslali poruku svim institucijama u ovoj zemlji da se oglase, jer se niko nije oglašavao i nemamo partnera sa kojim trebamo da razgovaramo. Lokalne samouprave, bar što se Bora tiče, mi imamo, pošto sam ja i odbornik u Boru, znam da nije bilo nikakvih građevinskih dozvola koje su vezane za zlotski deo rečnog korita, ali za Boljevačku opštinu to ne znamo i to ćemo proveriti i pozvani su oni da kažu ko je to izdao građevinske dozvole, ko je to dozvolio da se u imanjima ljudi gradi, da se ljudima preti na terenu i tako dalje i tako dalje. Ja očekujem reakciju države. Prema saznanjima okupljenih žitelja Zlota, Sumrakovca, Valakonja i Šarbanovca na teritoriji opštine Boljevac i grada Bora planirana je izgradnja 13 mini hidroelektrana. Prema rečima Milivoja Janoševića, predsjednika odbora za zaštitu Zlotske reke, nakon ovog zbora očekuje se reakcija nadležnih ministarstava, a on naglašava da predstoji teška i iscrpna borba za zaštitu reke, jer, kako kaže, bez vode nema života. Grad Bor je u 2019. godini izdvojio značajna sredstva za uređenje